салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқи Тоҷикистон Ато Муҳаммаҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори 26. одамкушӣ ва бойбачаҳои ҷаноби олӣ. мо дар торикии рӯз ба регистон расидем. азбаски ҳанӯз тамошобинон ғун нашуда буданд, ҷои хуберо ба даст дароварда нишастем. дар регистон тамошо монанди дафъаи пештара сар шуд. фақат соат 8 шуда бошад ҳам занҷири болои тахтапулро намебардоштанд. маълум буд ки имрӯз дари хона намешуд. дари хоначиён ҳам ки ба давру пеши регистон ғум шуда нигарони бардошта шудани занҷир буданд, умедашонро барканда ягон ягон пароканда гардида ба хонаи худҳошон баргаштанд. ман аз пирак пурсидам: модом ки ин қадар сипоҳӣ ба даруни арк роҳ наёфта баргашта рафтанд, имрӯз дар арк хидмати инҳоро ки адо мекунад? пирак хандида ҷавоб дод: инҳо дар арк ҳеҷ хидмате надоранд. пас чаро инҳо ба арк бо он шитоб, чобукӣ ва задухурд мебаромаданд? ё магар дар ҳар бори ба арк баромадан аз амир инъоме мегиранд ки барои вай медаванд? ҳеҷ кадом инъом не. ман намефаҳмам, гуфтам тааҷҷубкунон. охир инҳо дар арк чӣ кор мекунанд ва амир ба инҳо чӣ кор дорад? пирак зери лаб хандакунон гуфт: чунон ки он одами миёнсоли ношинос дар он дафъае ки дар регистон будем гуфта буд, ин корро ҳикмати подшоҳӣ мегӯянд ва ақли мову ту ба маънии ин гуна ҳикматҳо намерасад. чизе ки ман пурсуков карда фаҳмида гирифтам ин аст ки гӯён пирак ба изоҳ кардан даромад. инҳо ба арк мебароянд. удайчӣ ва шиғовул, яъне ноиби удайчӣ, инҳоро мувофиқи амалашон пасу пеш карда дар роҳрави дарози саломхона то масҷиди арк нигоҳ медорад. амир ки ба саломхона даромада дар пеши остонаи дари болои вай нишаст, ба дарбон як ишорат мекунад. дарбони рамӯзфаҳм маънии ишорати амирро фаҳмида хуш тақсиргӯён ба тарафи роҳрав медавад ва дар он ҷо ба удайчӣ нигоҳ карда бо овози баланд мегӯяд: салом! удайчӣ бо шиғовул дари хоначиёнро мувофиқи амалҳошон даста даста карда бо навбат ба ҳавлии саломхона медароранд. дар вақти ба ҳавлӣ даровардани ҳар даста удайчӣ ба тарафи дасти рости он даста ва шиғовул ба тарафи чапаш мераванд. вақте ки даста ба ҳавлӣ даромада ба дари хонае ки амир нишастааст рӯбарӯ шуд, удайчӣ бо овози баланд ном ва амалҳои иштироккунандагони он дастаро як як гуфта ба удайчӣ ва шиғовул бо dastoни худ аз паси сари аҳли даста зер карда онҳоро ба таъзим намудан ишорат мекунанд. аҳли даста аввал хам шуда ва баъд аз он нишаста чунон ки намоз мехонда бошанд ба амир арзи эҳтиром мекунанд. азбаски ба саломи ғуломони худ ҷавоб гардондан ба шараф ва бузургвории амир халал мерасонад, барои ин кор амалдори муайян ҳаст. он амалдор ки дар вақти салом дар пеши дари даҳлизи саломхона рост меистад, аз ҷониби амир бо овози баланд ва алайкум ассалом мегӯяд. шиғовул аз ҷониби аҳли даста бо овози баланд амирро дуо мекунад ва ба ӯ муваффақият ва зафар металабад. баъд аз он удайчӣ ба аҳли даста бо овози баланд хитоб карда: акнун баргаштан гиред, мегӯяд. даста аз ҷо хеста пуштноки роҳ рафта аз дарвозаи ҳавлии саломхона мебарояд. вақте ки ҳамаи дастаҳо ба ҳамин тариқа салом дода баромаданд, удайчӣ онҳоро ба ҳавлии васее ки тахти амир дар пешгоҳи вай барпо карда шудааст мегузоранд ва бар рӯи суфаи хиштфарши бепалос мувофиқи амалҳошон болову поин менишононад ва фаррошҳо бо табақҳои сафоли бесир оши палав овардан мегиранд. дари хоначиён ба гирифтани он табақҳои ош аз дасти фаррошон бо якдигар талош мекунанд ва ҳар кас аз ҷояш нимхез шуда аз як лаби табақ дошта вайро ба тарафи худ мекашад ва басо мешавад ки дар он миён табақ шикаста ва ё чаппа шуда ош ба замин мерезад. магар онҳо дар умрашон ош надиданд ки ин қадар чашмгуруснагӣ мекунанд? гӯён ман сухани пиракро буридам.
احتمال طعام‌هایی که هر روز در خانه آنها پخته می‌شوند از طعام‌های عاموی آشخانه امیر بامزه‌تر باشند، گفت پیرک و دوام کرد. آنها این کار را برای این می‌کنند که نظر به قول آنها آش امیر تبرک بوده است و این گناه تلاش کرده گرفتن وی به امیر خوش می آمده است. لیکن بعد از به دست درآوردن این آش تبرک کسی از وی نمی خورد. قسمی از وی در وقت تلاش کرده گرفتن در خانچیان به زمین می ریزد و قسم دیگرش به آشخانه پادشاهی برگشته در آنجا نابود می شود. پیرک در آخر سخن خود گفت: در خانچیان بعد از آشخوری به رهرو برآمده به لب سوفچه های زیر دیواری می نشینند و اگر برف و باران بارد هم در خیستن از آنجا و به جای بالا پوشیده رفتن حق ندارند و هر وقت که رخصت عالی شد به خانه خود برمیگردند و بسا می شود که این رخصت تا قریب وقت شام دیر می کشد. خوب است که با فرو رفتن آفتاب دروازه ارک بسته شده دیگر به رخصت مخصوص عالی کسی به ارک ندر آمده می تواند و نه برآمده. وگرنه ممکن بود که رخصتی به خانه خودهاشان برگشتن اهل در خانه تا نیمه های شب بلکه تا سحر دیر می کشید. بعد از به ریگستان صف کشیدن سربازان پیاده 3 کس را از رهروی ارک به دروازه برآوردند که دستان همه‌شان به پیش بستگی بود. در بین تماشابینان یک هیجان، یک جنبش و یک شواظ زنی سر شد. بعضی ها با سرجنبانی علامت افسوس نشان می دادند. بعضی ها در جای خود بی‌صبرانه جنبیده گاه به طرف ارک و گاه به طرف بازار ریسمان نگاه می کردند. معلوم بود که اینها به یک تماشای فوق العاده منتظرند و زودتر به وقوع آمدن وی را خواهانند. بعضی دیگران با هم پهلوی خودها درباره پیشبند شدگان خونسردانه گپ می زدند و معلوم بود که آن کار شدنی در نظر آنها یک کاری عادی برین می نمود. اما به همه این معلوم بود که آن 3 نفر دستهاشان به پیش بسته شده در همین 5-6 دقیقه نزدیک کشته خواهند شد. خوشبگی با عادت مقرری جزادهی نامهای آن 3 نفر را یگان یگان به زبان گرفته و در حقیقت صاحب همان نامها همان آدمها بودن را از حاضر ایستادگان پرسیده و تصدیق کننده حکم کش را به دست میرشب داد. میرشب آن حکم نامه را گرفته اول بوسید، بعد از آن از سرش بالاتر برداشت، پس از آن به چشمانش مالید و در آخر بوسیده به بغل خود انداخت و با اشارت به آدمان خود فرمان داد. در پهلوی هر یک از کشته شوندگان 2 جلاد گذشت. جلادان آدمان کوتاه قامت، کوتاه جامه بودند، میانشان از روی بستگی، در پایشان موزه عادی و بر سرشان تلپک های جایداری عادی بود. رنگ روی این جلادان گوناگون باشد هم چشمانی همه‌شان مانند چشمان سگان دیوانه دهشت انگیز بود و گویا که در آن چشمها به جای سفیدی و سیاهی خون شعله‌وری می‌کرد. در دست یکی از هر 2 نفر جلاد یک کلتکچه سرلونده کوتاه دسته بوده، در میان دیگری کاردی با بند و غلاف می‌نمود. اطراف بندیان و جلادان را شبگردان 3 بندار احاطه کرده گرفتند و از 2 طرف این دسته شاگرد پیشگان شمشیردار خوشبگی و میرشب و یسولان چوب دستدار امیر صف کشیدند. میرشب تبرزین خود را به دست گرفته به پیش دسته گذشت و او بعد از تختپول به میدان ریگستان فرآمدن گویا که با پیاده‌گردی آب شکمش کم می شده باشد به اسب سوار شد و حالان که از تختپول تا کوششگاه 300 قدم زیادتر راه نبود. دسته از بین صف سربازان از جایی که مخصوصاً برای گذشتن وی گشاده ماندگی بوده است روایی شد. ما از بین تماشابینان یک نوع کرده پیش رفتیم تا که چگونه شدن چهره کشته شوندگان را در نزدیکی مرگ بینیم. چون به گذرگاه دسته نزدیک رسیده چشممان برای کشته شوندگان افتید، من و پیرک قریب بود از دهشت بیهوش گردیده به زمین غلطیم، زیرا یکی از آن بندیان که پیشا پیش می بردند ملا تراب بود. دویم ملا بازار نام کسی بود که پیرک او را می شناخت و من او را شخصا نشناسم هم کی بودن او را از پیرک شنیده بودم. بندی سییم را که از همه قفاتر می بردند ما شخصا نمی شناختیم،
лекин аз ҳикояи дирӯз аз Мурод Пахтакаш шунидам, тахмин кардан мумкин буд ки бандии сеюм Насими Хархӯр аст. мулло Туроб ва мулло Бозор ба тарафи кӯшишхона мардона мерафтанд. албатта ранги рӯи онҳо ва феълу атворашон оддӣ набуд. рангашон парида, аммо ҳаракат ва қадаммонияшон мастона менамуд. онҳо гӯё одамони пурзӯри дарёдаркаш буданд ки бо нӯшидани шароби бисьёр аз худ нарафта ва нағалтида буданд, аммо бо зӯрии ҳамон шароб аз сар чӣ гузаронда истоданашонро муайян карда наметавонистанд ва ё монанди касоне буданд ки воқеаҳои даҳшатангези дар хоб дидаашонро дар бедорӣ ба ёд меоранд, лекин аз вай наметарсанд. инҳо ҳам воқеаи даҳшатангези аз сар гузаронда истодаашонро аранг аранг мефаҳмиданд, аммо наметарсиданд, ё ин ки худро нотарс нишон додан мехостанд. аммо бандии сеюм ки мо ӯро Насими Хархӯри бозорчагӣ гуфта муқаррар карда будем, пештар аз хӯрдани корди ҷаллод мурдабарин шуда буд. ранги ӯ хокистарии бунафштоб менамуд ва ӯ қуввати ҳаракат ва рафтор надошт. ӯро аз ду паҳлӯяш ду ҷаллод гирифта гӯё бардошта мебурда бошанд, ба зур ҳаракат мекунонданд ва қадамҳояш ба замин гоҳ мерасид ва гоҳ намерасид. даста ба кӯшишгоҳ расид. одамони Миршабу Қушбегиву Амир гирдогирди лойдони бозори ресмони регистонро ҳалқавор фаро гирифтанд. Миршаб ба даруни ҳалқа даромада савора меистод. ӯ фармони ба воситаи Қушбегӣ аз Амир гирифтаашро аз бағал бароварда, як бори дигар ба сараш бардошта, ба чашмонаш молида, ба лабонаш оварда бӯсида, боз ба бағалаш андохт. баъд аз он ба тарафи арк, ба он даричае ки бояд Амир дар он ҷо ин манзараро тамошо карда нишаста бошад, нигоҳ карда як таъзиме кард ки даҳонаш ба ёли асп расид. баъд аз он даст бардошта аз бандиён ва аз тамошобинон дар ҳаққи ҷаноби олӣ дуо талабид. сарҷаллод кафи дастонашро кушода ба ҳаво бардошт. дигар ҷаллодон ва посбонон ҳам дастҳошонро ба ҳаво бардоштанд. сарҷаллод бо овози баланд дуо кард: илоҳи ҷаноби олӣ ҷаҳонгир шаванд, теғашон бурро ва сафарашон бехатар шавад. ҳар душмане ки ба зоти олӣ қасд кунад пас шавад. пирҳо ёр, чорёр мададгор, ҳазрати шоҳи мардон камарашонро банданд. омин. даст бардоштагон омин гӯён дастҳошонро ба рӯяшон молиданд. баъд аз он Миршаб ба тарафи ҷаллодон ишорат кард. аввал мулло Бозорро ба лаби чуқурӣ оварданд. ҷаллоди калтакчадор пеш гузашта бо калтакчаи худ аз пеш ба соқҳои пои бандӣ чунон сахт зад ки шиқаррос зада шикастани устухонҳои по ба ҳозир истодагон шунида шуд. бандӣ рӯ ба замин ба рӯи лоҳҳои сиёҳи аз лойдон канда бароварда шуда афтид. ҷаллоди калтакчадор ба шонаи бандӣ савор шуда сари вайро балои сахт зер карда истод. шабгардони себандор бо дастони худ аз миён то пои бандӣ зер карда истоданд. ҷаллоди дигар аз ғилофи ба миёнаш овехта шуда кордро кашида баровард. корд он қадар калон набуд. аз гулбанд то нӯгаш як ваҷаб дарозӣ дошт. ҳам камбари дудамаи нӯктез буд. ҷаллод кордашро ба гулӯгоҳи бандӣ ба ҷое ки ба гӯшхонааш наздик буд халонид ва баъд аз то гулбанд фурӯ рафтани корд як бор вайро тофт ва кашида бароварда ба ҷомаи бандӣ молида пок карда ба ғилофаш тиқонид. хун аз гулӯи мақтул фаввора занон баромада ба замин рехта ба даруни чуқури лойдон мешорид. ду бандии дигарро ҳам ба ҳамин тариқа куштанд. фақат аз гулӯи бандии сеюм ки мо ӯро Насими Хархӯр мегуфтем хун камтар баромад ва зуд боз истод. Миршаб дар ҳаққи ҷаноби олияш боз як бори дигар дуо гирифта бо дастаи посбонон ва ҷаллодони худ баргашт. тамошобинон ба ҷои хобидаи кушта шудагон наздик шуданд. ҷасадҳои мулло Бозор ва мулло Туроб ҳанӯз бо шиддат ҷасту хез мекарданд ва танаи Насими Хархӯр суст меҷунбид. дар ҳамин вақт аз тарафи ҷануби регистон, аз тарафи тоқи тиргарон гурӯҳи калбачагон пайдо шуданд ки дар дасти онҳо 3 дона занбар буд.
سرهای آنها چنان کل بودند که شوخهای سفیدشان از تپه تا گرداگردی سرهاشان را تا پیش ابرو و پس سرف فرو گرفته بودند و با تعبیر شاعر آن زمان مضطرب سری آنها چغ بود، یعنی پخت کهنه آب شسته بر این می نمود. در تن این کلبچگان کرته و لازمی نبود، فقط بجای لازمی یک لطه جغده دریده را لنگیوار به میانشان پیچانده بودند. در تن هر کدام آنها یک جامه پاره دریده بود که از روی وی میانشان را با ریسمان بسته بودند. رنگ روی تمام بدنشان نامعلوم بود، از بس که به بدن آنها از نوک پای تا پیش چشم خاکستر چسبیده مانده بود. چه رنگ داشتن پوستشان معلوم نمی شد. با نمودار شدن کلبچه ها از دهان مردم صدا برآمدن گرفت. بای بچه های جناب عالی، بای بچه های جناب عالی می گفتند آدمانی بسیاری. آنها به لب لایدان کوششگاه رسیدند و تا آرام گرفتن جسد کشته شدگان بی‌صبرانه نگاه کرده ایستادند و بعد از جنبش باز ایستادن تنه مقتولان بای بچگان جناب عالی هر کدام مرده را به زنبری انداخته برداشته بردند. من سبب بای بچه های جناب عالی نامیده شدن این کلبچگان را از پیرک پرسیدم. سبب این است که گفت او امیر حاضر عبدالاحد شاعر است. او مضمونی از طرف کلبچگان با زنبر برداشته برده شدن جسد دشمنان کشته شدهش را در یک بیت خود درآورده است و در آن بیت به کلبچگان مردکش اظهار محبت کرده از آنها یاری خواسته است. به همین مناسبت مردم بخارا به این کلبچگان بای بچگان جناب عالی نام دادند. پیرک سخن خود را دوام داده گفت مردمان بخارا آدمان زیرکند، هر کار را میفهمند و به هر چیز نام مناسب میدهند. عیبشان فقط در این است که به مقابل این ظلم ها حرکتی نمی کنند و به سبب بسیار ظلم کشیدن ستم کشی به آنها عادت شده مانده است، چنان که به بنکشان و تریاکشان کشیدن این چیزهای آدم خراب کن عادت شده میماند. پیرک در آخر سخنش بیت مذکور امیر عبدالاحد را به طرز زیرین خواند: براحت گر دچار افتد رقیبی شومی بد کردار، سرش از تن جدا گردان جسد بالای زن بربر. این بیت در تذکره افضل در تذکره صدر ضیا به نام امیر نوشته شده است. میدان مشق سرباز. ما در زیر بار گران دهشت آوری منظره آدمکشی و جسد حقارت دیده انسان مانده بودیم. با مصلحت پیرک برای قدر سبک شدن بیرون شهر برآمدن را صلاح دیدیم. پیرک به میدان بیرون شهری مشق سرباز رفتن را مناسب دید. در آنجا شاید با دیدن مشق‌های خنده‌آور و از شنیدن لپ لیچو به جای نپ لیچو و نمیستی به جای نمیستی شاید دل گشاده شود. گفت و علاوه کرد: هوای بیرون شهر هم از درون باید سبکتر باشد. تا کشته شدن آدمان سرباز سه‌شنبهگی هم مشق ریگستانی خود را تمام نموده به میدان بیرون رفته بود. ما از ریگستان با کوچه‌ای که به دروازه امام می براید به طرف شمال روانه شده از گذر میرزا غفور به طرف دست راست به شرق نگاه کرده برگشتیم. از چاربقالی بازار چوب باز به طرف شمال برگشته به دیوار قلعه رسیدیم. از آنجا باز به طرف شرق برگشتیم. در اینجا اکنون به طرف دست چپمان دیواری فسرده شهر و در طرف راستمان کل بود. این کل چنان بدبوی بود که به محکم گرفتن بینی هم گذشتن از پیشش دشوار بود. از بس که آن جای چقرتر شهر بود، آبهای برف و باران و ذهابهای شهر در آنجا غون شده در مدت چندین سال این آبگریز رنگ سبز سیاه تاب پیدا کرده است. با بالای این مردم سگها، گربه‌ها و خرهای مردهشان را در اینجا آورده می پرتافتند که لاشه های این حیوانات هم رنگ، هم بوی و هم منظره آن کل را نفرت آورتر کردند. ما به همه دشواری ها طاقت کرده به قدر امکان چابکانه راه رفته به دروازه سمرقند رسیدیم. این دروازه به طرف شمال شهر نگاه کرده گشاده می شد.
از دروازه برآمدیم. از آنجا راست به طرف شمال یک راه کلان می رفت که با وی به وابکند و غژدوان رفتن ممکن بود. به طرف شرق دروازه یک راه کلان دیگر بود که وی رونده را به فیضآباد، دلکشا، غربون و از آنجا به سمرقند می رسانید. میدان مشق سرباز در بین همین دو راه واقع شده بود که در طرف شرق این میدان یک راه خردتر دهاتی و در طرف شمالش چارباغ‌های خصوصی بودند. در سه طرف این میدان در غرب و جنوب و شرقش زهکش‌های کلان کشیده شده بودند که بنابر باطل شده رفتن آبگریزشان در بدبویی و بدرنگی آبشان از کل درون دروازه سمرقند ماندنی نداشتند. در طرف غرب میدان بعد از زهکش و راه یک حوله امیر و در طرف شرقش بعد از زهکش و راه دلکشان نام چارباغ امیر واقع شده بود. دلکشا بودن نام این چارباغ که در چنین جای بدبوی واقع شده بود عجیب می نمود. در وقتی که ما به میدان رسیدیم سربازها 5 10 در هر گوشه میدان می خوابیدند. سرکرده و یوزباشی ها در طرف شمال میدان بر روی صوفه گلیم پهن کرده در آنجا چای نوشیده، طعام خورده، چلیم کشیده و چخچخ کرده می نشستند. اما از مشق هیچ درک نبود. ظاهراً برای اینکه سربازها در مشق ریگستان و در راه رفتنی در بین ریگستان و میدان خیلی مانده شده بودند، سرکرده آنها را به دمگیری آزاد کرده است. ما از این فرصت استفاده برده جاهایی را که سربازان یازیده خوابیده بودند گردش کرده برآمدیم. در این گردش دقت ما را از هر چیز زیاده هیئت این دسته سربازان به خود کشید. در هیئت سربازان از بچگان 10 ساله گرفته تا پیران 70 ساله یافت می شدند. در بین آنها پیران سالان بیمار هم بودند که ملتق برداشته نمی توانستند. بنابراین آنها سنبه ملتق پاک کنی را به جای ملتق برداشته به مشق آمده بودند و در عین زمان آن سنبه به آن پیران بیمار در راه رفتن وظیفه اساسی را نیز ادا می نمود. دیدیم که مشق به زودی سر نمی شود. ما هم به طرف شمال میدان که بدبوییش کمتر بود به یک دیوار باغ تکیه کرده سری دو پا نشسته دم گرفتیم. بعد از ساعت آواز کرنی برآمد و سربازان از جا خسته ملتقها را به دست گرفته به طرفی که سرکرده و کمانگیران می نشستند دویدند. پیران و بیماران سنبه بردار هم از دنبال آنها برای چابکتر راه رفتن کوشش می کردند. ما هم به آنجا نزدیکتر رفتیم. کماندیرها صفهای سربازان را راست کردند و آن صفها را از 4 طرف رو بروی هم ساخته از آدمان 4 دیواری به هم پیوسته آراستند که در نتیجه یک میدانچه 4 کنج به وجود آمد. دسته موزیک ملی سربازی در میانجای این میدان قرار گرفت. یک آدمی بلند قامتی فربه غوث که سینش از 50 بالاتر بوده ریش غوث زرچه شاهی تپامانند داشت از روی صوفه برخاست. در تن این آدم کلوچه یعنی کیتل ماهوت سرمگی بسیار اعلا، بر بالای کتفایش پگانهای طلا، به سرش تلپک سفسار قیمتبها و در پایش از روی موزه امریکایی لاکی چلوار ماهوت سرمگی کناره سرخدار بود و بر طرف چپ سر سینه‌اش نشان دولت دارالسلطنه بخارای شریف درخشان می نمود. این آدم سرکرده همین دسته شنبگی بود. سرکرده به طرف 4 دیوار از آدم ساخته شده روانه گردید. از پس او گروه یوزباشیان یعنی افیسران که همه خوشلباس و پگاندار بودند به راه درآمدند. از دنبال آنها یک گروه سربازان بی ملتقی چوب دستدار افتادند. یک سرباز بچه که تخمینا 16 ساله می نمود لیکن لباس های آزاده یوزباشگی داشت یک کرسی یعنی توبریت را گرفته دویده از سرکرده پیش گذشته به درون 4 دیوار درآمد و کرسی را در کنارتر آن میدانچه مانده خود از میدان برآمده رفت. سرکرده به میدانچه درآمده بالای کرسی نشست. یوزباشیان در 2 پهلوی او صف کشیده راست ایستادند. توده چوب دستداران در پس سری سرکرده قطار شدند. در این وقت یک آدم سله جاماناکی ریش سیاه تخمینا 40 ساله که چینهای رویش از 60 ساله بالا بودن او را نشان می دادند از کجا بود آمده به میدانچه در آمده
ба наздикии саркарда рост истод. ин одам ҳамеша чашмонашро пӯшида, сарашро ба замин хам карда меистод. ҷомаи рӯи ӯ чунон дароз буд ки ба замин мерасид ва дар вақти роҳ рафтанаш бари ҷома чунон ба поҳояш мепечид ки бими дар роҳ ғалтида мондани ин одами мурдамонанд пайдо мешуд. аз рӯи ҷомаи зерини сатини пахтадори васеъ ва дарози ин одам миёнаш бо фӯтии сафед бастагӣ буд. дар зери миёнбанди ин одам як қаламдон халондагӣ буда, дар дасташ як коғази лӯла печондагӣ менамуд. саркарда ба ин одам нигоҳ карда аз ӯ пурсид: мирзо, чаро дер мондед? он одам бе он ки чашмашро кушояд ва ба тарафи саркарда нигоҳ кунад, баъд аз лабони болову поинашро дусе бор лесидан гуфт: имрӯз кӯкнорхонаи пеши ҳавлии мо бастагӣ буд. ман маҷбур шудам ки ба кӯкнорхонаи гузари мурдашӯён равам. дар он ҷо аз давлататон мувофиқи таб бо ҳалқосаи бомаза як косаи оби ҳаётро нӯшида дар ҳаққи шумо ва ҷаноби олӣ дуо карда омадам. дар роҳ чунон давидам ки кайфи он оби ҳаёт аз сар парида рафт. баъд аз машқ маҷбурам ки ба кӯкнорхонаи таги дарвоза даромада боз як воя бардорам, вагарна барои ба хона баргаштан мадор намерасад. лекин барои ин ним нигоҳи соҳиб давлатам дар кор аст. хуб, гуфт табассум кунон саркарда ба ӯ, зудтар сар кунед. мирзо коғази лӯламонанд ва печондашударо ки дар даст дошт кушода ба хондан сар кард. нурбои вағонзегӣ, гуноҳаш ин аст ки як ҳафта ба машқ наомада аст. як юзбошии ҷавон ки тахминан 25 сола буда, дар тан кулӯчаи моҳути осмонӣ ранг ва аз ҳамин моҳут чалвори канораи борикдор пӯшида буд ва дар по мӯзаи локӣ ва бар сар телпаки сарбозӣ аз пӯсти аълои қароқулӣ духта шуда дошт ва дар китфояш пагони калобатундӯзӣ менамуд. ба як командири худ хитоб карда: ҷевачӣ, нурбойро ҷеғ зан, гуфт. ҷевачӣ хуш тақсиргӯён рафта аз қисми худ нурбой ном сарбозро гирифта овард. нурбой як одами рангкандаи миёнсол буд ки қариб 50 сола менамуд ва дар дасташ сунбаи милтиқро дошта ба вай такя карда ба зур роҳ мерафт. ӯ омада дар рӯ ба рӯи саркарда рост истод. саркарда чашмонашро калон кушода ва ба нурбой тез тез ваҳшиёна нигоҳ карда: падар лаънат, чаро як ҳафта ба машқ набаромадӣ? гуфт. тақсир, балои саратонро гирам, бемор будам, ҳанӯз беморам. ҷевачӣ кас фиристода буданд. аз тарс ба омадан маҷбур шудам ва ба зур омадам. бисёр хуб, гуфт саркарда бо оҳанги пичинг. ин баҳонаат мувофиқи закон, лекин ба бахти ту ин ҷо мамлакати урусҳоне ки ту аз доктор справка гирифта аз машқ озод шудан гирӣ. ин ҷоро бухорои шариф мегӯянд. дар ин ҷо ҷаноби олӣ ва шариат ҳукмронанд. дар ин ҷо справкаи доктор ва дурӯғ ба кор намеравад. каромот кардан тақсир, гуфт юзбошӣ ба саркарда таъзим кунон ва давом кард. ин шӯрапӯшт, яъне хулиган дурӯғ мегӯяд. ҳамсароёнаш мардикорӣ карда гаштааст гуфтанд. нурбой чашмашро аз саркарда канда ба чашмони юзбошӣ дӯхт, аммо юзбошӣ ба замин нигоҳ карда монд. ҷони ҷавон доред, худоро ҳозир бинед, юзбоши бек, гуфт нурбой ба юзбошӣ. шумо ҳатто дар кадом сарой нишастани маро намедонед. саркарда ба нурбой нигоҳ карда ба гап даромад. ба ман нигоҳ карда гап зан, дар кадом сарой менишинӣ? дар сарои таги пушта, дар сарое ки он ҷо гаҷкӯбӣ мекунанд, гуфт нурбой ва илова кард. дар он ҷо ғайр аз ман сарбозони дигар ҳам ҳастанд. агар сухани маро бовар накунед, аз онҳо пурсед. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз рӯи асари қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммадҷонов шунидед. анҷоми гуфтори 26. коргардони овоз Ҳалима Насибуллина, танзимгари овоз Карим Толибов, муҳаррир Шукруллоев. гуфтор соли 1978 сабт шудааст.